kublai ba kublai ba nya shuwat yo phone number jong pi ngayo ti ngade mangai kong purity power mo to nga hakabaya day bat kani ka festival ka ban pelong na ka state government kat nyau kat prabat kat kendai te henry jong ubnai ba kat we kat kendai te ka badai ka sngi sonde di kadai ka sngi sonde pi pada kum ka snong hang tu pi sngo kum no ya kata tamasa perthai ka bakin ai burom yau ta uding ka along kum ba mane blai thau hi ki ong ba haka sngi sonde kin penkut na luar kin penkut ru haka tu snong ka jong pi mdan jing sngo ya kata ba ngala de complain na duk sedang ti mano ba ai permission te ndai ba ai mangita mano ba ai Pai mo ika tu kamadan ngila ai wai haka at PDSA ha nagtambat ka MCA te tu kila long ready ben ai te nakaliang ka jumi gisnong ya hat lang ta haba pila persyak nak kasnong pi persyak kumno de pi na mang kumno pi tulong hak sonde ti ong nakaliang ka jongki pat ong ya kani tengim la le nama kani ka festival man ka poru sa ikut sonde ki kam jukut ra sonde kam jukut ra kam jukut long kumta te sa nakaliang ka jongi tengim la le te ya keren direct pe yo chief minister ni nak dep ya uba pol mene u ong nan ba ngala dep thok da ka sti uba pol mene ni na ka seng ka jongi ka seng ki kentai u ong yang ni mene u jubab u ong na ba ukran insol ba tang ba u ong kum ne ba nyau tli ki sngi ki sngi ba khot lada u khen ba ki sngi ba khot ki dai nyau tli ki sngi ba ro ba lei ba u pelong pa de da ka ne ka tamasa prathai ba lei ya ka ba u pelong da ka ta ka holy gospel festival ken ti lada kum kata ka ri ka bangi ong bangi dei ka ri ti briu ti blai hang no sung nyo ta ka ri ti briu ti blai habai para briu ngintip shu ya kanu ta ka sngi ga jong blai ta haba chi sen chi te yo haba ki office sarkar ki school ki dang yak hang Saturday Sunday ki menta on pelong da ka tamasa mo ba ka ni ki berit kam nang kedong ngintip pi le ki nong yalam snong lada pi ong ba ai wai ya kata ka madan ru katu ka bai wai ka ru te pi ki ai kenya kata ta ki ai ken te pi snot na ba ban shim ya kata ka bai wai ka jong kaisar kata tembalong kata te banyak keren la jinjar saya kerpat ina ki bor ki balor ngiru in smutna lada ma pi pade kum urang ba snong pi aila pade ban le kum ta te kamut pi pediang ken ya ka jing penjot ha ko snong po thau lada ha ka to sngi kan long ha kan nu ka dur ngimtip ngimla ban ong bang ngile yo i han snong badan interest ban lek ta ai un lek badan interest ta ai tapi ketika kentien ko bang nya ban ong ba uba interest un lek kamut pi snong na la jom tengam ngam jilek wat menakatu bawan juga la da pi kum lek ru amba ki wei pade ki jot pi hun ma ban yo i ki ki jot la da ki kur ki jong pi ki khun ki ti ki snong ka thau ka jong pi kan jot kin hap shaka jing penjot ka bashar khaina lor bangi pelong da tamasa hak sngi sonde ka bang imburam shu long kum bang insol ya ublai tapi sngo menjur mo ba aya kata lada pi menang shu ban ong ba pi menjur ban ya pam ya kata ka jing bam ka ba usam kaisar ladang ikam bang ide ki kon ti briu ti blai ki badang dei kata ka Christian state ni hap ban yeng ban persya baik ba om dei ban pelong ya kata masa hak sngi sonde lada ha kita ki wei ki sngi ki la ban pelong hen rei ha kan ni ka por ka pamenta yo oblei uthang kum bathang ya ka sodam bat komara ni ngim la shu bat pediang ya ka bakum kata kum ki kun jong ka jing sha ka gospel ka don haying jongi hen rei ngim yo i kang da ka do no ni shu i ka ta ka tong na kerpat fi sum pa de ikren ki por balor ni kren shwa ya pi orang ba snong ya ngata le yung ngata nga asuk tenak telak in lada la ban wen ya sondi pi ko tenak hen rei pi mi kun ka da ka bor la de pi IT ya pi wei da tengah ni kun no ba ngala de ikren nang ko sedang
kami juga rugi perlok kita dan tur kita ada ini kalau saya nak report kan saya tanya nak punta tengah lagi kopi katakan bapa pen bahan dia kalau kesenjor bah kata imlang kesalang ka jongi katai lengba jom kibor nong yalam jom kasnong kimla ban lakam bau lada ka sorkar ka rule lada ka sorkar kalle hakanu kan nukur ko umlele la kawan hasnong depi penyak briur kamut kamlele kata kamla kalau takkan dulu ba kalau hakat kata Ani ka festival kada yuban penyak kendai klur kan pelut lada kata ka Department of Tourism kat don klur haduk kat ni kinong hikai ki bapli ki don ki bampat yok tulop nang ta pa de ki skul ru don ki bakim la ban tung nong hikai balai pa de bakam advice ban ai ya kan ni ki jing don jing em ka jong kasha ki wi pat ki department ka pelong penjot pen bani ka jai ban riu ka jong haduk kat ni ba ni hape ban yeng ban ya kun persya ya kan ni chi pau lak kat kum ka jing tip jong hi ka long chi pau lak ka bai madan dadai baka he makna haduk kat ni ru kata ka jing siu am spolak pangdon jang ni tani la ong hang ni si paulak by madan la yo ya ka madan football la long try da ka Riboy District Sport Association di hana pi ong se ka de ka kamram jong giseng balang ban khang ni tingi ai permission tang ya ka madan ngim tip si ayu ki pelong ti la da kata ka madan ki pelong ya ka madan ban ya penyap riu kamut pi ai lak mo ba kita mah kata mak belum kembali yang selong pakai tulang mensuama kon mensuama ki pelong ki penkot baik sajan nanti hani apa hai nga om ya itu kan ba haki por ki ba mensuama om ju don ki ba tre ban ya yeng persya henry hakani ka por ba menta la dau blay kum ba ulo ong ya ka sodom bat komarasan mot la da pidang don ki ba duai ban pen scam ban inget ya nga blay nganom thang henry om dong syu ta ka por pi kwa kan long hadu ka tamo mentangi la long ki kun ju ka jing shai nim kwa syu ban wan ka ta ka por ju ka jing dum yang ni bagai hakani ba ngi yen menta la da philong shau tau rang ba ba tip ya ka snong ka thau na ka benta ka jing ha to mi wat sarya yang ta kalak ka klur ko ka government kan tu bakan lekhe sa to ka snong ka thau jop yen ba ko mo sa to snong ko dei men basa ko secretary snong ka ku dei men basa Ikut di bawah ramai balang ladangin gelap banyak kuna pada kepala juta dan kita dokmot ke jongi Henry ladangin sepetan aduk lemak yang dokmot ke masa balang let si jeniseng kata kayu yang bulan tak dia yang kata kejingin terfilih ke jongi hapok kepala ladangin gelap pada bensin syar takun kepada bukan akabaya day baca imran kesalahan lepas udah kesalahan masih syar usul dan orang isi wayang isi Sunday di aku ambil usaha sendiri dengan itu kan ada Sapun ki bes ketrikin ki abit apa ya relatif jadi dia datang sama selama orang nasional dan mereka sisi mereka itu maka Allah berdiri orang nasional tu okey orang nasional tu maka kapan orang nak itu ternyata komunikasi itu kalau mereka nak sesuatu itu apa sekolah dah kerja kan boleh ketinggian ada tu saya dengan dia baka dia kasih sesuatu memangnya enggak ada persatu mulai lalu pihun dia campur ada kalau tak masalah itu betul itu di bank boleh komen tapi itu something